Blay PUA, apa yang subhabi yang PCC saya kena ka Amen Faithful and True Channel. Amen Faithful and True Channel. Bang alasim naka kitab Cipun Paul nong kepalai dekat kat sa ai kerteng ini channel dari Pak Marcel Mortong. Pada mentah ngawan sepi mana keren sepang kawai. Kata kadai kajing sisa halor kebaki ong kata ka inquisition keba ki bun ki brio ki ya kena sepang kene ka inquisition ya kepalang Katolik. Taki sepak senem ki nong thok ki pa thok persya ya kepalang Katolik. But ya katuka Reformation era ki nong thok ba katuka por kila draw ya kaneka inquisition bakalong yang bloodthirsty monster. But ki ong ya kata ki ong ya kepalang Katolik mo. Henry haba ngi pej ya ka history ya ki jinthok ki badon ha ki tu ki por kata kadur bakine ki nong thok Protestant anti Catholic haba ngi pej ya kata jing rodur jongki haka history kalong da kumwei pat nomor ba ka kene kadur keba ki lasu tau kamdon kum kata kadur kene kaktin inquisition maki pasutu pareng kabumut kajing wat penya. Inquisition means investigation. Haki Middle Ages ki ladon ki paj buhur but ki badon ru ki brio ki badap da kajing bisni kajing pihun ya ki paramarjan di ban yo lende ban pen yo ya kajing pen sistem ya ki kile kumno ki keno ba ki de ki heretic ya pareng yang heretic ki ba mungkin ki brio ki ba hikai bakla ki alam bakla ya kepalang di kumta ki alam bakla ya ki brio di ya kumkini ki brio dei ban penyap di kidon kum kita ki brio kita ki kimdei ki bala ai order ne ai hukum da kepalang te bun ki brio ki baliloi ki lasak pen sistem da mano omde da kepalang ya kita kibala sa ong heretic nene kipa hikai teka heresy kemur kejing hikai bakala rei ya kine kibriu kibala sa kenok kumta kibalong lui kiba sa kenok kumta la pensitom ya ki da kine ki ying kashari ying syari la ing labrong kumtaru ini ki ying bisar jong kaimlang kasalang belabu daki sorkar lane lada omde kumtaru labi syarhi daki niki pajba ki pajkar ki ba yaki kulmar ngi ong uncontrolled mobs te hendrei kapalang Katolik pat habajia kum gini ki kumno kalale hato kalapan sistem pat penyap yaki kam dei kumta kapalang Katolik kalale kebanikong kong to ngin ya wat benya swah nikong ngin ya wat benya kebaar to ngin wat yaki saki yaki sabut halor kata kejing keno berkebalai kebalang kong to ngin kiar nakapa penyap ya kipalului te lai tili ki banikong ba ngin ya wat benya swah kebaar bangin dibiak sengau ya kitu ki saki ki ong kumno
kebalai ban kiar na kaba penyap ya kibalilui kata kade kejing sisa om dei dah kumui pat apa pipet piwat benia ya ka history apa dei hakitu kipor nang ta ke kebalang kale ka penyat ya kane ka legal process structured legal process pat kawan rakyat kane bandon ki an kumno ban penmi yaki sabut yaki sakhi kajing don kam bandon kinong sakhi nang tahu kajing ki ai yakalat bandon ki apil nang ta ki ai yakalat kabalang ka ai yakalat ban kela kapamut bat nang ta ban ai jing yada nakajing tombor jong upai bhur dikene ke kebalang kalale om dei dah kumui pat di kajing kenok kolong kebalam ler ka jing temu kam dei ban pen sitom hendrei kajing temu radon kum kita radon hok kum kita ki jing bakla dan jing kai bakla kebalang katemu kumno om dei ban pen sitom hendrei ban pen bej dah kajing it pada kajing syai te kajing sisa kalong kebalang kam ju penyap dan pen sitom ya kitu ki heretik kane kedai kajing sisa kebabun ba ki breu ki kim dapet kim patiau te ka balang ban penbej lada don sisa kibriu kiba long kumta kiba hikai bakala ya lam bakala ya ki para banget ka don tang arteli kilenti kata ba ya dei syapang kajing ya dei ka common same yang ex communication berkabar yang interdict re om don jing pensitom om don jing penyap re ya kita kijing pensitom per kijing penyap lek mano lek ka sorkar kala lek ka sorkar hakapa kala UI bahapa don kum kini kijing hikai bakala kade kijing penma ya kata ka public order kijing ya identi ka sinong ka tau kapa ka sorkar kibri kepada ka sorkar kisim ya kene kum kajing set kela sorkar kebalong serim ya ka treason yang aparen rebun sin ke kepa kebalang kelale ada kalong kumta ru apakah ki nakal yang jong ka sorkar kilale kumta kilarai ben le kumta rebun sin kebalang kala kerpat nakapanta ban yo jing isnei nakapanta kitu kibala syakem bakilah hikai bakala boong kiwe pat ki para beriu di shua ba kabalang kan yo ya kalat ban tuklar di kini ki rupai papat kila ada simhi ya ka an hala ka ketila jong bat kila pensitom woodwood ya kini kita kipa lakot hana ki heretik larangi pej ia kini ki jaka bisar jong ka sorkar lele ka kamlong palat ka jingle jongki ka jingle don bor ka jing ban ben bat om don ru ka jing adana ka panta jongki ya kita ki bala syak parep hakata katur ki historian ki pamanta ki pentikena kumne the historians of today confirm. Number 1, the Inquisition saved countless falsely accused people. Pias ngau, maksud tu pareng. The Inquisition saved countless falsely accused people. Berkene kata ke Inquisition, kala penlaj loit lene pelaj im ya bon pak kibriu kibala syu syak keno lene kibala syu syak parep.
Kalam da don ki daw ki pabiang. Kebaar kini ki jing syak penyap kilong kendiat ban ya kata keba layangej barok-barok. Ban ong daki million kila syak penyap keritang kejing tau hadin daki sepak senam hadin jong kita kijing cia. Kira basu tau daki sepak senam hadin jong kata kepala jia kata kepor. Dari mana betul berpenlong yang kata kejing ya tu bah kata inquisition hana baka ki nak deg balang Katolik hana ba pensitom ba penyap ketika Protestan propaganda pada kita tahu ya kan ka puriskam kita tahu ya kan ka puriskam ke ba bun ki beriu kitip syapang kan ka inquisition kawan nak reformation era Protestant polemicists nangta nak enlightenment anti-Catholic authors but naki sensational art and propaganda naki lai tili ki telong ki wan nangta ki bastard hakane ka juk ke pamenta ki peni babun kine ki jingjia hakatu kapor ki lakut da ki jing penpej baken jaman sim ki berit om dei ki bahe ban pensitom hadu bakin dayap ki breu om syam la dei but pade kini ki ying bishar jong ka sarkar om dei ka ying bishar jong ka balang ka bak la khamlong le don bor bat le ben lene ban ben kataka ki ong ya ki taban kiti ya ka jinglong Katolik da ka ki ong the black legend kini berkhoi kide ki bom long ki bai sisa nakta kene ki jingle jong ka balang ka don ru haka Bible ke jing penbej si para penbej ya laki para ka don haka Bible ka balang ka bat ya kane bat ban sungutu ya ka jing sisa di ke ka balang ka le ka bud ya ka ba la tho haka Bible haka siti benikong seki Thessalonika kolong ka pesan kat arpuwe aparengan pule test everything hold fast to what is good riben tenju ya ki bara tu bat scam ya ke ke babha kabalang kale ya kane nangta ka wipat ke jing top ku ko bong beware of false prophets Matthews nyo khatsan bolong husiar ya ki prophet lamler wat ki apostol ru ki lalum da ka dorbar bagi ong ka council ban ya penbej ya kino ki jing bom ya sutu jingwot lane ki disputes ti kene ka inquisition ka sulong tang ka ba ta ka kenja penbej ban ya weng ya ki jing bom ya sutu jingwot lane ban ya kren ya penbej ya ki jing bakla kanang ba ka kane ka da babu ya kane ka inquisition ka jing wat benya kemut ban wanra ikan ya kata ka mission jong ka jing wanra ya ka jing penbej ya ki babakala pat hang ne ka don ka ba nakaliang jong ki Protestan kim kwa ban kenmau kan ba ki keno ya ka balang Katolik bakalong brutal kabalong kor dari bun kinong yalam Protestan bat kinong sensyar kiru ki penyat yala ki jong ki jingwat benya their own inquisitions but kambun nakini ki jingle daki ikut ha ka jing snam
kajing pen play senam. Uwe naki usim Henry bapra. Haba ulai klat na ka Rome. Ulah penyap ya ki priest ya ki lengdok seblay ya ki monks ya ki nuns dan ya ki sisters but ya ki Catholic belong ripai ba. But ya ki Protestan ru ki bam yang menjur but Henry bapra usim Henry bapra ya ki ru penyap. Te mana ba penyap? Ki Catholic penyap. Kam kor mana hang ni? Te debun ki hajar ngot kilayap hagajing papor basan syar usim Henry bapra. Tang nomor ba kim yang menjur dan kim trek ban but ya kata kan niam kepathmai jong usim. Nang ta Martin Luther. Wadla ka jing set kela jong u. Wadla da la penpau ya u ba ulang u champion of freedom. Di wadla da la ong ya u ba ulang kumta u champion of freedom. U Martin Luther pat ulang menjur ya kijing penyap ya ki weipat ki reformers ki ba don da weipat kijing muat pajing sutu kumau. Those who disagreed with him, the reformers who disagreed with him, he killed them. Ulah Kristen ban le bor ban pendem ya kita ki Anabaptis. But day mau umbala menjur ya kataka peasants revolt. Ya pulih history kin setip kita peasants revolt. Hakapa tebun hajar ngot kibriu kilayap. Nang tasa wipat John Calvin. John Calvin ubah Geneva la penjari da kajing but keba perking ya ka jinglong balang keba mu ula wanra. Pat ka nuksa keba kemate kedai Michael Servetus balong para Protestan pat uhi Henry syamla menjur pat Calvin halor ka Trinity. Di la le ayu yau la kem yau la rayu sya kataka jaka bishar yau bat ji ayu hadin kata khadu la thang im yau ha Geneva. Pet mana bakam penyap breu hangta. Bat Calvin menjur ya kata ke jingle. Debun ki nong pule nong wat history nakaliang jung ki Protestan menta ki pla bat ki priang ya kane bat ki la ong ya ka Protestan Inquisition. Henry kedai ke ba bun ki Protestan pat ki kiar ban ya kren lene ban ya thu paj ba ya kata ke jing sisa kim ya thu. Te nomor kata kejing penkut dilarangi weng no ia kaneka propaganda. Te kata ka Catholic Inquisition kam day keba long keba wanra ia kajing singo trim haki brio. Henrik keba kalale kala yada ya kibalului. Kala yale ban khanglat ya kejing tombor jong ki pajbur. Nangta kala penti kena pada bandon ka proses kebabiang. Nangta kala wanra ya kijing pilapat ong jing pensitom tama kijing penbej balong mensim omdei ban penjot lan ban pensniu ban pensitom ya kamet kibriu ban penbej ya ka jinglong mensim jongki nangta
waladadon ke jing pensitom ru hendrei kalong kepaduna siapa pelat ban ya kapa katakan secular courts bat ke Protestant courts kile hakitu kiju kipor nangta pun ki briu ki kena ya kabalang ba kala shem lane kala bu ialah ki jong ki kom ban wat pinia katakan brutal inquisitions keba la penyap ya bun ki briu kata kapas ngulong tamula rei ka history apingi wat pinia ya ka history kalong keba kelan jalebi bah bat kebalong kam sutenat bat kam bun ki jenat ban ya ki purus kam kai dia nomor kata nganget pis ngutu ya ke bang wanra hakamat jong pi kane ngai wanra ya ke jingjia ka history pi ong bang kenok ku ne komtai ngam sem la kenok ku ne komtai asia tu ya ka history la pi ong bang kenok sengap ma pi rengate ngai wanra ya ka history ka balajia sisa badik ke ba la su kenok ya ka balang katolik re ya ka ba kam sem la le ringala ong mene kabalang katolik kabut ya kirukom katkum badon haka bible ri mana ba kamlet percaya ka bible sing tu hi mapi ki ba sengap yanga ki ba jus ya keno yanga kudakum nei kumtai henrei kata compare yanga nga grand ka jing sisa na takadau channel ru nga ai amen faithful and true itu u amen u faithful and true un hikai un pen i yapi kano kalenti ka basisha but kano kalenti ka bom sisa but kumbangala ong truth will set you free ka jing sisa kan supply lut yapi ya anis pra lai punyo truth will set you free. The true one will set you free. De wat ya kajing sisa. Tu try unirap ya pi man sungu ya kajing sisa. Mar ma uhi udai ujing sisa. Kublai ya pi. Amen. Faithful and true.